pe tuan kaka foi tuan ni ramatini ana di bendai yubwa mapol karwa nyamlo botu kuno waneno jimi madio kaber murumwa kachel kikwawa dak bene anyima megwa dong tiene an tiga kelo botu ngarachel man dano mano bene par ni gin money umir kinene ke yobo man en machel kidong bene pero en dano ma tiki ngech lo mete kwaro matut dak bene ngeo kita jemi tema kere ite kwaro me Acoli dano ni ini bene kono nina mo kapegi mo walegi yelo ba ene ni nina mo Acel bene kibi wiro en chalo ruot pian en poro ikom wang mot en ki kome dong amieta ye ajol in nina matini poe woma apoe itini ni perach eyo korbori wati mabe man ladit Fred ngomkwe kaluo marachi yo ba chak ngomkwe kay bien Fred ladit ngomkwe Fred apoy man e dong nyoro benati ni en kom down mete kwar ke kome apoy eyo apoy bere ye lokke piani angeni kachali i wamo kene no pero angeni jomo kene ma ko bir bero no dong kineno o kikirmano gitero in chalo ruot ma eno ni angeni pe mir in gam pian to bidake ie ana jolo timba dama chela eyo kepe gitime kaka ci dong ana mete pe wara chel ene ben ana kete komi kono awachi tieni ya yom tutwal da katika waka ber me lokili aya dong lok ma wan wa bineno tieni tamni lokke ber pe po tutwal pian wa mir ko mo chak neno ne i kwet ma me ko wan wa ngeo ni John ki John ono kirma churi ko kere lok me la wirori no pere sidong o tiarchi ko karmo no amono do tamo gwa kriya ko mamege ne oroto kinong dermo meloywa chomi ki kelo lok me la wirori o miyo karma dong lot ken bedong no en office en no dong si o miyo waneno o kwange pado o kere wa chachaki ikom adir tunen ruot tunen de vida chana merio ma ino ni kubir bedong nyange tek kono pe office ko tie office angen ko ni bene bi konyo ka kenyu ka chegam kidong ka chenen ada enong food per office sino guaronyo o kere dong we kom la dit ruot pere man me atiak si atamni labong balu chawa kong apeng kong pingo la wiruri pitian lo ngo mo me la wiruri mi betie apoy di apoy ya eyo ya la penyo kene pier technique gam eyo we ga churu ni am madi kitine wajo kere lok mi la wiruri meno gen ma bi ti ja yego kelo we ti ma meggi ki wan ube gen ma yot ka yene neno ka ke dicho mai Uganda ka yene chero bot du loka kendigi wot ya che ka chero ibu nyoro wot gi ya che ka chero soga wot gi ya che ero bot wa kanyo nyaba ana miro na po eno le pien kiti makara chela chel gi doro kere te kwaro gi papat wan meg wane wa doro te kwaro wa ma wego wano beru book level wa kare duchu o wego rudi don ya juri men ko beru ba e kare ma British gen go kelo lok mi la wirodi British o kelo lok mi la wirodi wego kon kit mi ko pian no tie ngara chel ma chung ma duone ki binyo an wacho endi gen ma pemiet ni Acoli no woro rodi gi ichawa ni woro ko mbot dok la pin to twat chamo kene bere en kitik baruri wego woro di dute pien wajo ni kiti ini nyupe kere ene kire dawo joli kere ichawa ni maana dogo ni ka ini neno
ruột piga karo diguri ngat mo mano bi beru bada ya aye ka ngat mangeyo bi iru tie ni apoi mo kero bi won te jara apoi it has become a new normal actually it's true and marum lik lawyer yeni le tieno matieno ti ka don di woro en ke po en manyen ki bot gi udu gin ma tio jui manyoro ni generation parudi mabe bieno ni o be beru ki challenge madit ni war kitino ki war kede rode ni gen pego bi benefit ki ye kaka pien di mo lokten kaka pengo ruora chiela chien pe oti matek mi luongo ware come war ki luwa kaka kiri in la dit mai paju kenen kirimoni udugu dong rajo ine ruenyo war ki ku so meno ti madit ma ruri mergu nen bachalo gin ma pierate por karamaro wachune ni kenen gin moni tibe kuni chamo kene mir ni ke beto kene kiri di wo do voti kono lo nero kono di bon ke ni ne ko ni pingo an ti don ka ini ipenye ke kene ti ye mi ya ko twini mi no la gamma be kono anu ki kom in kaka ti wero ibibero kamano tie mamiero otherwise aneno jemene piti mabe donc karma lok mitela ino chake elo keno biro kirene wajo jemi madung utime ikine tie karma obore tie idoro yup mamege machalo president mi Uganda lok mi ruri almost ruinyo ki Uganda eri no actually food no kahamone ni gen gi gwoho ruot gi miyo ire war ka pe ko timme ko me dano binu ki tiedu kore en do monde manyen en mado binu ki lok melwen en ma wa wel duri yutu ki mete way tay do la botitane we ko tim bene watigi peko ci ineru ma mega beru ki ngat matelo wiruri gen ma pierde pien meta ni go ripe at some point be go bien ka tie ka do ngata telo pe ngao be kelu ka tie la tela do betie we du la chiel o wot ni tiara ni no la tela tie tek la tela pe dano keto pero we kalam e no go chomi line e mo ne ma chiel me la tela nyone me kita ene wengo be keto kaka so la tela piera te kuni yo boxe bi penya ni ci dong tela ne dong beru ni tela ikit par word ma chen British I would say ni igo kero qualification bu neno riego me ma bu neno riego mi anyoli do you wait for dog in look ma mega manaka na wajo kiti ini ikepte kere kiti ini beru kere kepe ena yelu wonda kaka amir mi la bolle mi tiana wati bi wuri ma kaw do dur ni obiru lara kibriu ti ya chuli kaka wati gi wuri mo kene ma kirika do chung ni grofo ma bor do yo bunu kan o danga no bi konya do kibengi oberu e ngat mo ne chieng ti ga wango wae kan niyo ni eni mo na nga bere ti ya chuli man piyet man yo po pajo ci tela en mau bino en wono bien mabe en to wano neno ngo ma tiga time di lok metela en po chake en mone ma tiga dong yo dore po chake wacho an wi po karma rod lugai pu tie ko rod lugai ko oberu di officer ni mano nge madon tu bi achana dok o le yo kaka tie wone ma charo la wori
wan machala chuli kawano ni gimone timaraj achuli long ot tigi pogo diere ci achiel giluone tielo tiela ye kama jimi mabejo mapigi tego time ye ikene ti ye nyoro tigi timo kama le Kaka. lok matek ma ono guru kuma chuli kuman ono beki lok ke tielo eto social media do bino madong moyo loko en chawa do moyo kado guru kumi beno de gam pien do moyo otherwise eni no lok ma ono tumo bene ki iye ma jomo kere no bene piginyang en man kelo am bene ila penni duri wani mono gitini ni man la penni ma dir Yeah. atamre uroti kare mo ma chuli bi miyo kare ki ruola chiela chiel bi keto kiti gen giti kere ni ruot eni mono ini tini ni tiam tiero pien kau dong wandong watamo ni waruen tielo ki ko wai kit mi chopo peko magang ci dong no waruen do ruot no pe dangne do ruot kau dangne kilo peko gang ruot logo mot ruot twalo duone worro ki bot ngara chiel ka kat bin bot yo moken tim dong pengo wa koro bela tie dikan uno miete no ni bet lo o we look metelan uno be po bal kidwa machala chuli Kaka. be po bal kidwa machala chuli en kuri ngunyo endi ena yo weho luro guno kadonyo ya chuli isakta so owen kai bieni lok me kwan kar chano ki ni chuli lok me kwan ichana chuli ga do kwano no degree dongako kana wayo na pen in ni itamo ne pian bitama tamba itamo ni professor sadi makia chuli magitie kom karni wa active di o di bachen di o mi abidi di o mi achen Kolo. don't you think it's a challenge? Yeah. Anata mne chalu hunu lo kwet mero timo hunu kwet e. Kaka. Kochiru bon nyankole, Professor Zadi. Pier kar jawano chayo bi. Achiru lo nuo nyankole no poko mamua. Kaka. Udonyi tela, te kar nyo lokeo. Gudu kubo. Kero gitie. Te kar kam ngara chela chel. Tiki kero me loke. Chieli lo ilugu palo loka. Professor Zadi matie. Bien bon jirani wai lao. Professor Zadi matie. Anata mo ni man research ma mero giti. Kuni bi no ni wai logo ko jom giti gi professors ma duong loyo wan. Mir kong matem ye kong wanen kwet ka Kenya idong. Kwet mieta Kenya. Mieta. Kwet mieta Kenya. Yeah. We chamo kere ti koridor mo gane ma ki don eni. Gi ko. Ni yes ti endo ki mero professor. Ti don ka churi pe be ki do ti che. Kaka mo ne be ke ngoba ko. Kaka. Meno gap ma wano ti kere. Ka wano tiere i sector mo kene chalo health sector. One taking very good surgeons, very good medical doctors, very good medical officers, very good nurses, very good clinical officers. Ento kadong utiego is medicine. O mete ke kwan? Kule dong pe mete. Yeah. Eto ibino kagamoni ma tego tiego first degree ni tap to be tiara second degree. Within a short period of time, if we were title le loke. Kuna tu medical. So end sectors makumeno. Ono wan machala churi watwero tielo kore ke kwan. Kwa bedo democracy is about number. Mai kira Kenya kong ni achiel kan wachako kien mapayo mi wacho nywan. Pian wa peraba. Achulo nywan do. Actually na Achulo nywan. Era achulo nywan gubede kero go hone tiama. Pian kan nywan wa nywan le.
era chuli tigi kero me chulu le tiene kan kwan tigi kero me mio lok mi yoro pom kele tiene ti questions ti maduong mai chawani bulu tiga kemme kere o we o lok me nyal tiga dugu pe yen bulu be wetene ka nyala go ni ni o be kwan kara cha lu diru wagen bu beru ki kero me kwan piene no dero gi tie no poro gi tie o no tit nyeng mo kene ya chuli mano tere tie la bole la tien ki o no ka ki no yi tiga ko ke tengyo ke ma ko chi ki teri ke buki o keyo ka penyo loyo na megi wa reyo dugu chen gang ke le tieno ke jolo ke buko maroma lukeyo ke buko maroma waya chamo kene wa impenye yo ti bo wanu dongo ene ki jomo ne ma ke gang wati ko lo ne waya ya tie lu penyo loyo gi o la tien nyaho tingo tu gang actually tingo ngomi te mi yu ire pero julle kere kan lok madong tino ngayo wane ot I winyo ga mozee wajani ti luong waya bien logo me final tuya o we o beru pa waya gang konyo walok mi nero no don ki approaching nero na chem to kwal ero mana chane gen matiri ke riyo ki chero bon nero cham ke nero penyo ni no ko ndo temo ndo ye okay no be no la gamme no pe ne eri chamani wanu logo jimi ni we o dugo ndum to cái vậy nếu là tiền kỹ nhá nó mèo đó world character no ni kia có chửi đồng nhận ok mà mua là kia mà mua wayo là ngon kia tôi chửi đồng blending yan em we wale tia no maki nywaro gi paju gi don mano pigi maro category paju e koni kaka beru tek kage woro dak gi lubu te kwaro ma megi kaka beru tek kamu ki ken mate kwaro we nyabu donyo kwaro donyo Chinese gi tek pien te kwaro gi woro Japanese gi tek pien gi woro te kwaro ma megi lobo mo ki ken mo don hay wa ni chet ni ma tut ni ara mi ni amo kon ma ju ja ke mo ki kwe ibi do ni ma ju ja ke lo mi te kwaro ki woro te kwaro ero me kwa ini wan kwa woro